Skoplje je danas grad spomenika. Dio je to nacionalnog romantizma koji ističe zaslužne povijesne osobe. Svima njima zajednički su nazivnik bili pravda i sloboda. Ono što je u Makedoniji u najmanju ruku dvojbeno nakon početka verbalnog rata u aferi prisluškivanja. Naš cilj je da vratimo slobodu i demokraciju te europske vrijednosti u ovu našu zemlju, jer one su izgubljene i potpuno pogažene. Premijer Nikola Grujevski smatra da je Zajev do audiozapisa došao protuzakonito i zato treba u zatvor. Vladajući traže nacionalno jedinstvo društva koje je duboko podijeljeno. Istina je za nas ovdje, među svim građanima i svima koji znaju što mogu, a u što ne mogu vjerovati. Istina je u činjenicama zbog koji su građani glasovali za nas 9 godina zaredom. Na udaru su i novinari. Jedan je završio i u zatvoru, kasnije je pušten. Za one koji su prisluškivani, slobode medija danas u Makedoniji nema. Nama je ideja pronaći pravog vođu, pravog lidera, još uvijek važnija od toga da stvorimo institucije koje će nas čuvati od svakoga. I od pravog i od onog opasnog. Makedonija će, nakon ovoga što se sad dešava, ili konačno završiti tranziciju i postati demokratska zemlja, ili će i oficijalno da se deklarira kao diktatura i autokratski režim. Na skopskoj tržnici prividni mir koji može poremetiti samo jedno pitanje. Kako vi komentirate ovaj sukob opozicije i vladajućih? To je batalij. Ne zborimo za to. Ne. Zašto? Nema potrebe. Da li je to psihoza ili više psihoza nego realnost? Ja to ne znam. A fakt da postoji takvo raspoloženje, neko se pobrinuo da to raspoloženje postoji. Da straha, cenzure i neslobode medija ima, ne bi se javno napadao premijer i objavljivali privatni telefonski razgovori, tvrdi voditelj poznate emisije na provladinom kanalu 5. Sloboda je otišla dotle da su vređanja znači uvrede i zakane po ljudi na dramatičnoj razini, gde u stvari demokratija prelazi u neki tip anarhije. Makedonija ulazi u vrlo neizvjesno razdoblje. Afera prisluškivanja dodatno otežava situaciju na unutarnjem, a nerješeno pitanje oko imena s Grčkom na vanjsko-političkom planu. Ostavljena da se sama dogovori za postavljena i trenutačno nezanimljiva Briselu, što može dovesti do izvora novih nestabilnosti na i ovako trusnom području europskog jugoistoka. Za Dnevnik Hrvatske televizije iz Skoplja, Zoltan Kabok.